loko bela ba shura le basana mafelo bege kana bela Mutsho wa shuzori wane wa fara spina ra korishila bela re khobona zori ngeno kha vundu la shula Western Cape mvula tsikobona nzitoba dzishikona fedza simvula dzodine omanda ni mvula zine zadoshikana pala ka 30% fedza ndi fethu na kobona zitobo khoroshora bukuma re ko tsana yona ka phinda shango ya shurishila besa fethu ngane pala poqebega re kobona zori na ono dobo khoroshora bukuma one ari tsikobela phanda nga utraro sine ba khotsibuza zone fethu ne pala hunga ho KwaZulu-Natal re kobona zori na ono dobo khoroshora na khona dzedza mvula zikudirabelwa ne pala re besa kha vundu la Northern Cape ne pala zine ba khotsibuza zone ba tshiko bona ne pala hotingiwaho nga mbala mane pala mutsuku zine ba khotsibuza zone ndi zoro na khona dziyo dza mililo ya daka re khola bela sane pala kha vundu la Western Cape mvula tsikobona zitoba dzikodisa phanda na fedzi khobona na mimuya zitoba yedi ne amanda abukuma ne magabelo khobona a zitoba sinyiwa abukuma ngeno re khotwa phorisha besa re khobona zone Mutsho no do khoroshora bukuma sezolo ya lutsinga lone ra khosia khoroshora bukuma ru tshikodibona anengeno ndashango ne re khotwa phorisha besa zine ba khotsibuza zone hapu kha vundu la Gauteng ndi zoro na hono ukubona la zitoba kududela fedza na mbula dzine za khorabelwa Pretoria 25 degrees Johannesburg 24 degrees re kobvela phanda nga utralo kha vundu la Limpopo zine ba khotsibuza zone ndi zori nono kubona la zitoba hushikopisa pitongo mesina ne pala 30 degrees ram fedza high ndupisa hune abona lo chinga holi mu afedza shabisa pitongo polukwana ne pala 27 degrees awona mbula dzine za khorabelwa le pala 28 degrees ra re kobvela phanda nga utralo re khorabelesa kha vundu la Mpumalanga zine ba khotsibuza zone ndi zori ndo khofisa skukuza 32 degrees Mbombela 25 degrees ra rabelesa pala Lydenburg khone re khona zida kha 23 degrees hadiba hopora bukati ya shangwane pala kha vundu la Mpumalanga zine zotamba pezure awona mvula dzine za khorabelwa re kotwa phori khorabelesa re khona zone ba khotsibuza ne kha vundu la KwaZulu-Natal hone na hone akhobona la doba huna mvula dzine za khorabelwa ne pala pezza simvula dzodine yomanda kudibona la mvula dzine za donga tsia fela nga machine pezza doba Mutsho na makole re khona Pietermaritzburg da kha 22 degrees pala Ulundi 25 degrees zona mapezzo ne Mutsho na do khorothora ne pala kha vundu leli re khorabelesa kha vundu la Eastern Cape hone kubona na ustobo khorothora abukuma kubona na mvula za shizo diba zishikona ngamanda kha bupona kubona na hu pasingeno kha phendela shangori khalwesa pitunga fa cebekha 19 degrees komani 19 degrees zota mapezzo do khorothora abukuma ro yalutsinga ro do siya khorothora abukuma hunun la Western Cape hone ba khotsibuza zori ndi Mutsho na do khorothora abukuma magabelo do ba osinywa kuma muya na wono do bo dine amanda abukuma re kobvela phanda nga utraro ne pala kha vundu shabasa la Northern Cape ni Mutsho ne kha ukuma ukati Calvinia 22 degrees Canavon 24 degrees re kotwa phori shabasa re khona zo pala First State is never khotsibuza zone ndi zori na mvula za chitsukuma that's khona 21 degrees pala Bloemfontein habona lo chitobo khorothora abukuma re kopfela phanda nga utraro Northwest hone ukuma timbe zitoba dzibukati nga utraro ubva kha ndimkororo wa matsira ndiri madekwana abudi